sampun wirada mati iyaning baosang malih rasa-rasa tanjih wenten kesumanang saya kayunida sang Rama Dewa ri sesampune ide Wirada padam sang Rama malih marga Dewa Ratu Agung rikala punika malih ngelanturang pemargi sang Rama Dewa diangkat dia mumpang laku sepemarginida mesusupan dari tengah king wanemi yogi sidi kudang rakine kapo sepemarginida sang Rama Dewa tandu mati mepangu ring ide sang Maraga Yogi Agung sanesidi maran resi sekanida sang Maraga Yogi Siti boyo jewenten lian ide sane mau bisa ke ersi sarangana dahat ledang maring kayu Dewa Ratu Agung iyaning basang ide resi sarangana ni punika kelangkung lengkung ledang ngering sira ning pikayun nabi saning awinaya suwe sampun manyantosa saning tarulate ayam-ayam labuh apa duaning ide sampun saking lami nyantosang wa sepengarau ide sang Rama Dewa wire kida dados jalaran hidup parando leda riantukan ide sampun pasti ke pawikan badar wisnu
ide begawan serengana kewentanan itu sang Rama Dewa wantah pengawataraning ide Bathara Wisnu utawi Sang Hyang Kesawa Bathara Wisnu ngumpat pada iri-kiring Jagate mademakan Sang Rama Dewa sane mangawatara dados ide Sang Rama Dewa sane pajang sidang ruwang duaning inek ide Resi Sranggana punika sane patut sida mari suda wantah ide Sang Rama Dewa pengaturaning Wisnu kawiyaktianipun ide mangadegamot sane pengerwatan pemarayas kita keparisuda oleh kita Sang Rama Dewa sampun pastike pemargi kemoksane sinan pajang pikul kang ide duaning ideng lintang utama Dewa Ratu Agung minekadi Sang Rama Dewa punika wiyakiwantah ide marang manusia ane witing makutama